muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu mujyi wa Butembo wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko abantu 10 bapfuye muri iyi minsi ibiri baguye mu mirwano yadutse hagati y'imitwe ibiri y'abarwanyi ba Wazalendo. Nk'uko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa, iyi mirwano yatangiye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 3 muri uyu mwaka, imara amasaha menshi ku misozi ya Kimemi muri uwo mujyi. Umuvugizi w'igisirikare muri ako gace muri video yashyize ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abantu 6 aribo bamenyekanye ko bapfuye. Ati birababaje cyane, niba koko bakunda igihugu bagomba kudushyigikira. Ubwo yavugaga Wazalendo, imiryango itari ya leta yivuga ko abantu bagera ku 10 aribo bapfuye ku mpande zombi. Amakuru avuga ko iyi mirwano yatangiye ku gicamunsi cyo kuwa mbere ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 3 ikongera kubura mu ijoro rishyira kuwa kabiri, ngo byateye ubwoba abaturage bo muri uwo mujyi. Impamvu y'iyi mirwano hagati y'imitwe y'inyeshyamba zisanzwe zifatanya na leta mu kurwanya M23 kugeza ubu ntabwo iramenyekana. Imiryango itari ya leta ivuga ko byabaye urugomo rukabije cyane mu gihe abo barwanyi bakagombye kuba bari ku rugamba. Inashinja ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kudakora ibikwiye kugira ngo basubize ibintu mu buryo. Ibi bibaye mu gihe vuba hangaha ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri abantu bagera kuri 20 bapfuye, abandi 60 bakomerekera mu mirwano yashyameranije ingabo za leta FARDC zasubiranyemo nanone n'abarwanyi ba Wazalendo mu mujyi wa Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uko gushyamirana ngo kwaturutse ku basirikare ba Kongo bahungiye mu mujyi wa Uvira bahunga M23. Bahageze bahasanga aba Wazalendo bashaka kubambura intwaro ngo bikomereze urugamba kubera ko ngo barwaye rwabananiye bagahitamo kwihungira. Uko niko imirwano yatangiye. Ubwo kandi ku itariki ya 23 y'ukwa 12 mu 2024 nabwo FARDC na Wazalendo barasaniye muri groupement ya Rusayo muri territoire ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru, hapfamo 7. Aba bantu ko bafatanya kubera iki bakunda gusubiranamo? Ubundi Wazalendo twumva buri munsi ni bantu ki? Bavutse bate? Kuva imirwano yatangiriye mu mwaka wa 2021 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyameranije ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23, hari itsinda ry'urubyiruko rwishyize hamwe kugira ngo rufatanye na leta kurwanya uyu mutwe wa M23, cyane cyane aba nawo mu burasirazuba bw'igihugu. Bavuga ko ari itsinda ry'urubyiruko ariko ntabwo ari urubyiruko rwavuye mu baturage gutyo gusa, kubera ko abenshi bari basanzwe mu mitwe y'inyeshyamba, abandi bakaba mu mitwe yitwara gisirikare ishinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Iri tsinda ryifatanije n'ingabo za Kongo biyita Wazalendo. Nubwo muri iki gihe aribwo iri tsinda rirushijeho kumenyekana cyane kubera ibikorwa byaryo birimo n'urugomo ku baturage b'abasivile, amateka ya Wazalendo atangira kera kurusha igihe ryatangiriye kumenyekana ejo bundi. Byemezwa ko Wazalendo yavutse mu 1996 nyuma y'intambara zisubiramo zibasiye iki gihugu muri iyi myaka. Wazalendo ni izina ry'igiswahili risobanura patriote cyangwa se abakunda igihugu. Uyu mutwe watangiriye muri Kivu y'Amajyepfo n'iya ruguru mbere y'uko kwira mu gihugu hose. Ivuka rya Wazalendo bivuga ko ryari rishingiye ku baturage bafashe intwaro bavuga ko bashaka kurwanya ingabo z'amahanga zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1996 zirimo iz'u Rwanda, iza Uganda n'iz'u Burundi. Abagize Wazalendo bitwara nk'abasirikare ariko nta mapeti bafite, bagabanyijemo amatsinda nk'ayo mu gisirikare. Bavuga ko intego yabo nyamukuru ari ukurinda ubutaka, ubutare buri munsi y'ubutaka, ibidukikije, inyamaswa n'ibimera. Muri make bavuga ko inshingano yabo nyamukuru ari ukurinda ubusugire bw'igihugu kugira ngo hatagira umwanzi uva mu mahanga akabavogera. Wazalendo igira uruhare rugaragara mu mirwano ishyameranije ingabo za Kongo FARDC n'umutwe wa M23 kuva mu 2022. Bashyigikira ingabo za Kongo ku rugamba haba mu majyaruguru no mu majyepfo ya Kivu. Ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
habarurwa imitwe yitwaje intwaro igera kuri 300, kandi umubare munini muri iyi mitwe iri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yonyine. Ni agace kugarijwe n'umutekano muke, ariko ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo byakomeje gusa naho umutekano ubangamiwe gusa n'umutwe wa M23. Icyo gihugu kivuga ko ufashwa n'u Rwanda. U Rwanda narwo rutahwemye guhakana ibyo birego. Imyinshi muri iyi mitwe y'inyeshyamba yashinzwe n'abayobozi bakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayobozi bakuru b'igisirikari n'abandi bashaka inyungu zabo by'umwihariko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro iki gihugu gikungahayeho. Indi ni imitwe yashinzwe n'abitwikira umutaka wo kwirwanaho mu baturage, barimo bashinja leta ko yadohotse mu kubacungira umutekano. Wazalendo ni umwe muri iyo mitwe yashinzwe bivuga ko ugamije gucungira umutekano abaturage kubera ko leta yananiwe kubikora. By'umwihariko Wazalendo imaze igihe ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko izina ryayo ryongeye kugarukwaho cyane mu itangazamakuru mu 2022. Kwiyuburura cyangwa se kugaruka kwa Wazalendo gusa n'ukwabayeho hagamijwe guhangana na M23 yongeye gukaza ibitero igaba ku ngabo za Kongo Kinshasa guhera mu 2021. Kugaruka kwa Wazalendo byatangiye ubwo imitwe itandukanye yihurizaga ahitwa Pinga mu kwezi kwa gatanu mu 2022 kugira ngo ihuze imbaraga hagamijwe kwirwanaho no kwerekana ko Wazalendo ari ikunda igihugu kurusha abandi. Abarwanyi ba Wazalendo abenshi n'abavuye mu mitwe yitwaje intwari itandukanye, barimo bahoze barinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro n'abandi bava impande zose. Wazalendo yabayeho kuvana mbere yuko M23 yongera kugaba ibitero kuri FARDC. Gusa icyo gihe nta ntambara yari ifite, byari nk'izina ariko ridafite ibikorwa bifatika. Wasangaga nk'urugero umutwe witwa Pareko FF warihuje n'uwitwa APCLS, CMC cyangwa se FDD, bakavuga ko bose barimo kurwanira inyungu runaka. Mu mikorere yayo bitewe n'uko buri mutwe uyigize uba ufite umuyobozi wayo, iri huriro rya Wazalendo nta muyobozi uzwi rigira, ndetse n'abashobora kubyitirira n'abashaka inyungu z'amafaranga cyangwa se ubudahangarwa bakura mu gukorana na FARDC. Mu kwa 11 mu 2022, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahamagariye byeruye urubyiruko rwa Kongo kwinjira muri FARDC kugira ngo rutange umusanzu warwo mu guhangana na M23 ifatwa nk'umwanzi w'igihugu nimero ya mbere. Ibi byari bikurikiye imbwirwaruhame zatangiwe ahazwi nka Pinga muri Kivu y'Amajyaruguru mu kwezi kwa gatanu mu 2023. Abarwanyi bo muri Wazalendo berekwa ko bafite mu biganza igihugu kandi ko bagomba kukirwanira. Kuva icyo gihe bashyizwe hamwe, bahabwa intwaro n'impuzankano za FARDC. Mu kwezi kwa gatatu mu 2023, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo yafashe icyemezo cy'uko Wazalendo ishyizwe muri FARDC. Ariko aba Wazalendo bafatwa nk'inkeragutabara cyangwa se abashobora gutanga ubufasha aho urugamba rukomeye. Ku itariki ya 6 y'ukwa gatatu mu mwaka wa 2023, Minisitiri w'amashuri makuru na kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Muhindo Nzangi Butondo yabwiye abanyamakuru ko guverinoma isaba Wazalendo kuva mu bwihisho bagakorera ku mugaragaro. Icyo gihe aba barwanyi babaga mu mashyamba bayavuyemo, ndetse nabo batangira kwiyumva nk'abemewe na leta. Ibi byabemereye gutangira gukorana byeruye n'igisirikare cya leta, ariko hari hakirimo imitego igiye itandukanye. N'abarwanyi bemewe na leta bagahabwa na leta ubufasha bwose bakeneye, ariko leta ya Kongo yananiwe kubagenzura, ndetse rimwe na rimwe barasana n'ingabo za leta. Wazalendo hari igihe yasohoraga amatangazo avuga ko bazatera ibirindiro bya M23, ibya MONUSCO n'izindi ngabo ziri muri Kongo. Nko ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2023, Wazalendo yagabye igitero ku birindiro bya MONUSCO biri Goma. Icyo gihe bari bitwaje intwaro zirimo za Kalashnikov, imihoro n'ibindi biturika, ndetse icyo gitero cyaguyemo abasivili benshi. Kuva ku itariki ya 1 y'ukwa 10 mu 2023, FARDC yavuze ko igiye gutera M23, ariko buri gihe imbere mu bayobora ibyo bitero hagiye hoherezwayo Wazalendo. Ibi nabyo byagiye birakaza abarwanyi ba Wazalendo.
imiterere n'imikorere y'abari muri iri huriro bituma bigorana kubatandukanya n'abarwanyi b'indi mitwe nka FDLR, Nyatura, ADF n'abandi bitewe n'uko bihuje n'ingabo za leta. Kandi iyo hari ubwicanyi bwakorewe abaturage, leta yihutira kubwihakana ikavuga ko nta ruhare yabigizemo. Icyakunze gutera urujijo kuva Wazalendo yakwifatanya na leta ni ukubona guverinoma ya Kongo ijya gushakisha imitwe y'inyeshyamba ifite ibyaha by'intambara iregwa ngo ikoresha abarwanyi bayo. Kuri bamwe, leta ubwayo yikoze ibi ibisuzuguye igisirikare cyayo, kandi nacyo kirimo ibibazo bikomeye. Benshi ntabwo bumva uburyo guverinoma iha imitwe y'inyeshyamba irimo abagizi ba nabi inshingano zo kubohora igihugu, ngo iyo mitwe y'inyeshyamba aba ari igaruza ubutaka bwigaruriwe n'umwanzi. Bitewe n'uko ingabo za leta na Wazalendo badahuje inyungu, niyo mpamvu inshuro nyinshi Wazalendo irasana n'ingabo za leta cyangwa se amatsinda ya Wazalendo hagati yayo akarasana. Wazalendo batangiye basa n'abadafite intego ya politike kubera ko biberaga mu birombe. Ubu bafite intego ya politike kubera ko imbwirwaruhame ya guverinoma yabahaye ububasha bwo kurwanya M23 no kurengera ubusugire bw'igihugu. Bafite ingufu kubera ko ni benshi kandi barashyigikiwe kubera ko bafite ibikoresho. Gusa ku rundi ruhande bameze nk'abishora ku rugamba batazi kubera ko nta bumenyi buhagije mu bya gisirikare bafite. Ndetse harimo n'abagikoresha imbunda ndetse n'imyenda ya gisirikare bambitswe na leta nk'iturufu yo gusahura abaturage. Ibi banabyiciramo abaturage benshi. Ku itariki ya 9 y'ukwa 10 mu 2023, FARDC n'imitwe y'abarwanyi ifatanya nayo bashimuse abasivile barindwi ahitwa Bugomba muri groupement ya Gisigari. Abandi basivile biciwe mu gace kitwa Budyunku. Mu guhunga uruhare rw'igisirikare cyayo, guverinoma ya Kongo icyo gihe yavuze ko Wazalendo isanzwe ikorana na FARDC ariyo yibye impuzankano ikishora muri ibyo bikorwa. Ibi byakurikiye amagambo y'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya, wavuze ko abarwanyi ba Wazalendo amasezerano ya Arusha na Rwanda yavuga ko bagomba kwamburwa intwaro, ariko ngo bakwiye gushyigikirwa ndetse bagahabwa ibikoresho bya gisirikare byisumbuyeho. Iyi mirwano yashyamiranyije aba Wazalendo yabaye mu gihe umutwe wa M23 umaze ibyumweru bike ukomeje kugarura ibitero i Butembo, aho kuri ubu ngubu uhanganye n'ingabo za leta mu ntera itarenga kilometero 100 mu majyepfo y'uwo mujyi. Uyu mutwe umaze kwigarurira uturere twinshi two mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo kuva wakongera gutangiza intambara mu mpera z'umwaka wa 2021. Ingamba z'amahoro zishyigikiwe n'ibihugu byo mu karere kugeza ubu ntabwo ziragira icyo zigeraho. Ni mu gihe n'abayobozi b'amadini nabo bakomeje kugira uruhare mu gushaka kugarura amahoro muri aka gace k'uburasirazuba bwa Kongo kamaze imyaka hafi 30 karimo intambara. Nyuma y'ibiganiro bagiranye n'abanyapolitike batandukanye bo mu gihugu barimo na AFC M23 ndetse no ku mugabane w'Uburayi, abagize inama y'abepiskopi gatolika ba Kongo Senko bari kumwe na bagenzi babo b'abaprotestanti SSA bakomeje ibiganiro n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere muri urwo rwego. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu bakiriwe na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda. Hari nyuma y'iminsi mike bakiriwe na Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, ndetse mbere yaho bari bakiriwe na Perezida William Ruto wa Kenya. Intego yabo no gushishikariza abayobozi bo mu karere kugira uruhare mu gushaka umuti w'intambara zibasira aka gace. Nubwo mu ntangiro bamwe mu banyapolitike begereye ubutegetsi bwa Kongo batishimiye ibiganiro, cyane cyane nyuma yo guhura n'abayobozi b'umutwe wa AFC M23 urwanya leta, Perezida Tshisekedi Felix nawe ngo yaba yemeye kongera kubakira kugira ngo bamugezeho raporo y'ibiganiro bagiranye n'abayobozi bo mu karere nk'uko byatangajwe na Eric Senga, umuvugizi wa SSA. Mbere yo gutanga iyi raporo, abayobozi b'amadini bibumbiye muri Senko SSA barateganya kubanza guhura na Perezida Joao Lourenço wa Angola unayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe uyu munsi. Bazahura kandi na Perezida Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe uyoboye ihuriro ry'ibihugu bya SADC ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi
igihugu cyohereje ingabo muri Kongo kugira ngo zifashe leta kurwanya inyeshyamba ziyirwanya. Mu gihe u Rwanda rukomeza gushinjwa gushyigikira M23 ndetse rugashinjwa ko rwaba rwarohereje ingabo zigera ku 4,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana ku ruhande rwa M23, umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo yibumbiyemo imitwe ya politike yitwaje intwaro nka ARC M23 ni Bwana Corneille Nangaa yagaragaje ko abavuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atazi icyo babishingiraho kubera ko ntazo yahabonye. Uyu muyobozi w'iri huriro yaganiriye na BBC kuri uyu wa kabiri. Corneille Nangaa yavuze ko nta ngabo z'u Rwanda yigeze abona muri Kongo, ashimangira ko ababivuga atazi aho babikura. Ati nta kintu nzi ku Rwanda, niba bavuga ko hari abasirikare 4,000 bo mu Rwanda ntabyo nzi, ntabwo ndababona. Kuva M23 yakubura imirwano, leta ya Kongo yongeye kuzamura ibirego by'uko uyu mutwe ufashwa na leta y'u Rwanda ndetse n'ingabo zarwo zikaba ziri ku butaka bw'iki gihugu. Mu 2023 mu itangazo igisirikare cy'u Rwanda cyashyize hanze cyavuze ko ibi birego nta shingiro bifite ndetse biri mu murongo w'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kuyobya uburari ku bibazo biri mu gihugu. Perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa aherutse gutangaza ko abashinja u Rwanda kubaha ubufasha no kugira ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo babigiza nkana. Yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo bubwira abanyekongo ko umwanzi wabateye ari u Rwanda wabugamije kubayobya kugira ngo batamenye impamvu nyakuri yatumye M23 ifata intwaro. Ati kubirebana n'ingabo z'u Rwanda nababwira ko ari urwenya rwinshi cyane, ni ukuyobya gukomeye. Chilombo yatumije ingabo mu burasirazuba bw'igihugu kugira ngo zice abaturage be, kugira ngo zishoze intambara ku gihugu cy'abaturanyi. Arabayobya avuga ngo umwanzi rusange yitwa u Rwanda. Bisimwa yibukije ko ku itariki ya 27 y'ukwa mbere mu 2025 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Goma, hari abasirikare benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Rwanda. Yagaragaje ko ibyo ngibyo bitari gushoboka y'u Rwanda ruba rwarateye igihugu cyabo. Ntabwo ari abantu benshi bizera ko kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ingabo nyinshi zituruka mu bihugu bitandukanye ndetse n'imitwe y'abarwanyi nyinshi yaba imbere mu gihugu ndetse n'iyaturutse hanze ya Kongo bishobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri iki gihugu. Uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Joseph Kabila Kabange ni umwe mu bantu babona ko kugira ingabo nyinshi z'amahanga muri Kongo bidashobora gukemura iki kibazo. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru NBC News ari muri Namibia, Bwana Kabila yasobanuye uburyo ubwo yajyaga ku butegetsi mu mwaka wa 2001 ngo yasanze igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane by'umutekano. Birumvikana yari amaze gusimbura se Laurent Desire Kabila wari umaze kwicwa. Bwana Kabila avuga ko ubwo yajyaga ku butegetsi ngo igihugu cyari mu bihe nk'ibyo kirimo uyu munsi, aho ingabo nyinshi z'amahanga zari mu gihugu cye. Yavuze ko icyo yakoze ari ugusaba ko ingabo zose z'amahanga zava muri Kongo. Ibi ngo byari mu buryo bwo kugira ngo amahoro agaruke, kandi byari mu rwego rwo guha abanyekongo amahirwe yo kuganira ku mahoro hagati yabo. Atuko ni ko ingabo z'amahanga zose zavuye muri Kongo, abanyekongo basigara bonyine kugira ngo bahangane n'ibibazo byabo, ariko harimo n'ubufasha bw'abafatanyabikorwa ba Kongo. Atabadufashije barimo abo mu karere ndetse no hanze yako, harimo n'umuryango w'abibumbye. Ati hano wakwibaza niba ibintu nk'ibyo byakongera gushoboka. Ati icyo nakubwira nuko tugomba kwicara hano tukareba. Ati icyo nakubwira kandi nuko nta kintu cy'ingirakamaro nko kwicara mu gihugu cyawe, imipaka yawe yubashywe, ubusugire bw'igihugu cyawe bwubashywe, aho kuba mu gihugu kirimo ingabo 7 zirwana harimo n'abacanshuro ukongera hamagana y'imitwe y'inyeshyamba. Ati ufite urwo ruvange rwose uri mu bihe umuntu atakwifuza kubamo.
u Rwanda ruvuga ko uku kugira ingabo nyinshi ziturutse mu bihugu bitandukanye ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukahagira n'imitwe y'inyeshyamba bose bakorana na leta ya Kongo, ngo byakozwe ari umugambi wo kwifashisha izo ngabo kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda ndetse banakureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, General Retired James Kabarebe, yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizeraga ko azatera u Rwanda ngo akazamura ibendera ry'igihugu cye i Kigali. Mu nama nyunguranabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku miterere y'ingengabitekerezo mu karere yabaye kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa gatatu, General Kabarebe yagaragaje ko Perezida Tshisekedi ngo yagize iki gitekerezo ubwo yemeranyaga n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu kurwanya M23. Yasobanuye ko nyuma yaho M23 yirukanwe mu biganiro bya Nairobi mu 2022, ngo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigambye ko ashaka kwirukana aba barwanyi ngo akabasubiza mu Rwanda, ngo bishingiye gusa ku kuba bamwe muri bo bavuga Ikinyarwanda. General Kabarebe yagaragaje ko Perezida Tshisekedi, FDLR ngo n'abajenerali be bemeranyije ko bazatera u Rwanda nyuma yo kwirukana abarwanyi ba M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Yagaragaje ko icyatumye Perezida Tshisekedi yemera isezerano yahawe na FDLR n'aba bajenero be ngo nuko yari akiri mushya ku butegetsi, atazi aho intambara ziva naho zigana, ngo yumvaga ko azatsinda rwose mu buryo bworoshye. Iki gihe nibwo mu Rwanda hatangiye kugabwa ibitero bitandukanye by'umutwe wa FDLR ndetse harimo n'ibyahitanye abantu. Yasobanuye ko mu nama zahuje abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ngo Tshisekedi yasabwe kudakomeza kurasa mu Rwanda, ariko ngo yanga kumva, ahubwo atangira kubaka imbaraga z'igisirikare bigaragara ko zigamije kurasa u Rwanda. Ni muri urwo rwego ngo hatangiye imikoranire hagati y'igisirikare cya Kongo n'imitwe yibumbiye mu ihuriro rya Wazalendo. Hati iyo mitwe ya Wazalendo imyinshi yo mu burasirazuba bwa Kongo yashinzwe na FDLR, cyane cyane umutwe witwa Nyatura. Ati FDLR yagiye inashyiraho abayobozi ku nzego zitandukanye muri iyo mitwe kugira ngo iyo mitwe ikomere. Aturumva iyo mitwe y'abene gihugu ba Kongo baba Wazalendo nabo ni FDLR. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR na Wazalendo barashe mu karere ka Rubavu, bica abantu 16. General Kabarebe yasobanuye ko iki gitero ngo cyari cyarateguwe, ngo cyateguwe ku bufatanye bw'imitwe y'abarwanyi 6 yose yarwanaga muri iyi ntambara. Leta y'u Rwanda yatangaje ko nyuma yaho M23 ifashe Goma ngo hagaragaye ibimenyetso bikomeye ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo FDLR, ngo ryari rifite umugambi wo kugaba ibitero bikomeye ku Rwanda, aho imbunda ziremereye za leta ya Kongo zarebaga mu Rwanda zitegura kurasa. Yagaragaje ko umugambi wa Perezida Tshisekedi wo gutera u Rwanda ngo wapfubye. Yibutsa ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho nyuma y'ibitero byagabwe mu karere ka Musanze ngo zatanze umusaruro mwiza, urimo gukumira ibitero byagabwe ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere. Yanavuze ku bihugu bikomeje gufatira u Rwanda ibihano, agaragaza ko ibihugu byose birimo gutangaza ibihano ku Rwanda ngo bibifitemo inyungu ahanini zishingiye ku by'ibyo bihugu bikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibibazo iki gihugu gifitanye n'u Rwanda ahanini bishingiye ku banyekongo bavuga Ikinyarwanda bamaze igihe bicwa, harimo n'abahungiye mu Rwanda. Ishami rya Loni rishinzwe impunzi rivuga ko mu Rwanda hari impunzi 127. 82% muri izo mpunzi ni abanyekongo. General Kabarebe yavuze ko u Rwanda ngo rwagerageje gufatanya na Kongo gukemura iki kibazo, ariko leta ya Kongo irabyanga. Byasabye ibi ni ibibazo byose u Rwanda rugaragaza ko bifitwemo uruhare n'umuryango mpuzamahanga. General James Kabarebe yanagaragaje ko intambara irwanirwa mu burasirazuba bwa Kongo
irimo imitwe myinshi igizwe n'ingabo za Congo, FDLR, SAMI DRC, by'umwihariko akaba abacanshuro b'abanyaburayi bahawe ikiraka nyamara bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ati nta munsi n'umwe umuryango mpuzamahanga wigeze uvuga ku kibazo cy'abacanshuro muri Congo kandi ari ibintu bitemewe n'umuryango mpuzamahanga. Ati ahubwo no kugira ngo bave i Goma bace mu Rwanda bataha nabyo ngo abanyaburayi bari babirwanyije. Yavuze ko hari za ambasade rwose hano mu Rwanda ngo zahagurutse zihagurukira u Rwanda zivuga ziti muramenye bariya abantu ntibavanwe mu nkambi za MONUSCO ngo bace mu Rwanda bagenda. Ati icyo bangaga ni ukumwara, ngo bangaga ikimwaro no kubagaragaza. General Kabarebe yagaragaje ko ibyo bihugu ngo byirinda guseba. Ati barabapfukiranye ntibigeze bashaka ko bamenyekana n'umunsi n'umwe. Ati ikindi bangaga kubona ku mupaka w'u Rwanda abasirikare bacu n'abapolisi basaka uruhu rwera. Ati y'abacanshuro baba birabura baba barabemereye baranabavuze. Ati ariko kubera ko bari abazungu barabihishiriye banga kubavuga n'umunsi n'umwe, no kugeza n'uyu munsi ntacyo bari babivugaho. Abacanshuro barenga 280 banyujwe ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu 2025 nyuma y'uko bafatiwe ku rugamba n'umutwe wa M23. Uyu munsi igihangayikishije cyane muri iyi ntambara nuko umutwe wa M23 uvuga ko icyo usaba leta ya Kongo ari ukwemera ko bagirana ibiganiro kugira ngo intambara ihagarare. Igihangayikishije rero nuko leta ya Kongo yivuga ko ingibi bitazigera bibaho ibyo kuganira. Ibi bituma buri wese yakwibaza ikibazo cy'uburyo intambara izarangira.